Olá, telespectadores Sira. Oin lorong hamutuk palo hau mel kiruri le kibera dakunya. O hau ne belung nebe se ajuda hau ya tempu dane nenarang Tarsisu. No oin lorong amirua sei halo ikan tunu serve ho fiuk midar no moelho tomate. Dia kene ni ingredientes makanesan. Kene ya fiuk midar. Depois ia señora nebe amikualo ki kona. No ia saus tomate. No sia tomate nebe itakua alorang ona. Ia mos aimanas nebe emadulas nerang. Sim. Depois ia señora. Dia firmai amse halo uluk pure de fiuk midar. Agora tiene a colega nebe se ajuda hau. Juramos dia. Nomos ini sei amos señora. Depois ini se coa e fiuk ni to coa o tipo small dice. Depois ini firme te sei steam ou escala. Firme ia senhora mosanesan. Ini sei estimo tu. Dia turmai te sei hare faliba sesan turmai. Jane ia ikan kakap nebe sei. Osida ami sei filet. Osida te sei asai nyai usini ruing. Dia kagor turmai au sei uja katimbor korazul. Ya katimbor korazul yani ni funsang hodi uza bah hantasi o ba ikan sira. Nomos yani ya matak ni uza los baret vegetable sira. Tek turmai ita sei areba ya ikannya. Ikan ita tengke tahu ya es batunya larang atau nyabarnya na patin fresh. Depois yani ita sei hamarang uluk uza tisu. Ya kini manera tu filet ikannya primero ita sai uluk nia ikannya tarak ini sira nia ya kini primero ita sai uluk nia liras se uja tijora. Di kini firmai ita se kuah ikan.
Ita saya dulu kusinya kotuk larangnya. Tira? Yang firmai tasay kuha primeiro sinyo kotuk. Pero lo que ne, depois maya ni kotuk. Ito kuha nenek, atunan ni ruin la beli kinising. Mula para soring, o processo anesang hoida soring na fating. Primeiro kita colo que a basic ni ulung, depois kuahnya kotuk larang. Dia proses asa ikan usini ruing, dan ini ising, nomos isoring, ni ruing mana? Asa usini ikan usini ruing. Depois, firmai tasa asa ifali ikan ni ruing ni bebeli kini ising, ia parte clara ni. Lalu, kuah ni sentiran nilai. Ini ya ikan ruin ni bebeli kene. Kita beli asai usa pincel mas beli. Nomos ya manera seluk mah kita kuat ya clara depois kita asai. Dia kini kita beli kuas ni. Aturan ni beli mamar, aturan kita poti pincel asai ni ruin. Dia kena aku continua file soring. Ini mas anesa inte se kuaya. Ya clara inte se asai file ikan runya larang.
E depois de hotu tesei hare unsa tu asai ikan kulit. Nebe se ita se usaret meni sini larang. Nya kulit tesei asai hotu. Ini terbeli fera yang kelarang nih. Dia turmai ita sei hasai ikan kulit tu sini sini. Turmai ita sei asai ikan ising usine kulit. Maneira asai ita kuau lu kusinnya ikung, kita listurik depois terasta. Dia turmai maknya resultado mengasane tesi asai ikan ising usinya ruin nya kulit. Dia ke proses turmai kita sei fai ikan. Jadi harus fai barua. Ita se usa ikan ruane depois ita se va tunu. Baru meter ini selesai. Ini saya remote. Mata tu. Depois ita Lester tia tu neta ve halo fali. Proses turmai. Cek turmai amise amos vali, turmai itu sei halo vali proses turmai. Ya mulai ikannya, ini kita precisa senyora nebe ami kualo kikona. Nomor sini ia final. Nomor sini ia saus tomate. Depois sini ia mos tomate nebe ami kualo kikona. Nomor sini ia lemon. Noikus ia salsa tahang nebe ami kuaki kona. Ya. Turmai tase hare ba prosesu halo sausnya. Saya lu kirane pasai itu. Putin batata so. Kita mau soto depois kita kamu tuh kareba ya prosesu halo sausnya.
Primeiro, ita se usa tasu. Ini ita usa mina azeite. Colis. Primeiro ini ia colega deve ser qual please. Colis, bro. Esse colis mutin depois. Lis mutin se qual lis miang. Oh, saya ni saya amanas bina. Nós temos ita se usa vinho branco, nebe ita se usa o teneba. Ini kuliah prepara ni, au prepara fali ingredientes sirani sange, ia salsa. Ini osira ni teste ni se ia sing ituang mira ituang no mana situang sing tekstur mai ya ita se tahu look please. Dia que proseso halo sausnya. Primeiro kita se tahu look lis miang nebe kita kualo kikona. Depois ya lis muting. Depois tahu li ita hento nya miang ituang ita sinte sanya moringnya ituang ita tahu look firma ita tahu senyora ita tahu look buat nebe tos depois ita mamarnya. Sen ituang ini harus tahu senyora. Mau sini tahu Pinel nebe kuah halo rahun. Depois te hento nyatasa kitua ita fentau tomate nebe kuah halo kik nomos saus tomate.
Tem tuang. Depois kita tahu tomate ni be kuah lo orang mana. Nós kita tahu vinho branco itu ang at tunay tabel halin sabor ni dia kitang. E depois kita tahu saus tomate. Terus, ini kita saya tahu salsa tang. No, ita karak me sabor dia kita ikut saya tahu masing pimenta. Nomos, dia kita itu tem que usar lemon. Ini tahu look masing pimenta. Masing, vamos tahu pimenta, vamos ini kita usa derok neveng. Ini tebele hois derok neveng ba. Atune ni bele ni sabor sing ni iya. Dia tuir maya se tempra falikan. Ini ikan kita se tempra usa masing no pimenta. Dia ikan yang kita tempera ona, agora itakat para fazer grill ikannya. Dia kini ia tasu, yani kita grill ikan. Primeiro kita precisa bater, selaya bater, kita precisa mina ou mina biasa ou ini você usa azeitona, mina usa azeite. Dia kini você tahu mina ituang. Ya fase grillnya kita tahu mina label barak liu. Kita hing mina mana situang. Depois kita tahu ikan ma. Kita hing tuang mais ou menos 1 ou 2 minutos sana. Dia firma ini tasu mana sona kita sona ikan. Dia saya mengira itu tahu na ikan ini sangne kita label langsung fila kerang. Saya mengira itu fila kerang mesti ada ikan ini saya dodo koto ramu tu. Tapi ini kita sehing 1 ou 2 minutos sana. Depois kita fila paling sore paling. Dia
Ini ahimos label makas liu. Depois kasona tau mina baleteng. Pakar mina baleteng asani atunne ikan ya leten bele to sani sama opos. Oke, samenta mina ituang. Mas neste tento minuto ira o ruas ne ito foi fila falso bali. Jadi kena pating heng. Ya, agora ita fila farisoring. Jadi ikan ita fila itu tem cuidado atunne ikan labe round. Deve usar uns pega. Agora foi tirando. Halo puri ini baik. Dia ke ita heng ikan. Dia kayaknya ya proses halo purinya. Ini usira kolega saya tahu butter ou saya tahu mos cooking cream ou ita boleh tahu susu beng. Jadi kini saya halo dulu pure feuk yang. Kini tahu susu beng, tahu susu beng tuang. Ini tapi usa butter ou belemos usa manteiga. Tahu tuang. No sini tak halo milir thank you usa masing no pimenta. Tuang, se ya opção select boleh usamos queijos bele, opção maita, ya ni usa red pak butter, masin pimenta no susu beng. Ni kaur, turma ya ni íamos puré de señora, ruas se usa nisang susu beng. Dia kena tahu susu beng tuang. Tamos butter tuang. Nos masin pimenta.
Dia ka firmai ikan nebe foi ita tunumos tasa kona. Tasai. Jika mak ano sini firmai tasai tunu fali final. Dia kena final kita tahu temperamos masing no pimenta. Atrunnya tapi hanya sabornya ya. Dia kena tapi tahu mas bater. Saya usa bater tapi usa bos mina o mina azeite. Dia kira tahu bater. Ini saya tahu final. Jadi kita tunu liuret tambah kita karak nyalakan tas ini kita tengke eskalap ulu final. Jadi kita yang mutu kita pilih file shoring. Dia itu final pronto na. Turmai itu saya bafalia platingnya. Dia molo kita tutama ba ia plating ahang nebe kita prepara ona. Agora kita ba acompanha la publicidade balon. Dia telespectadores sira o kita acompanha ona ba publicidade. Agora turmai itu saya acompanha fali em satu plating ahangnya. Dia kini ya bikang. Ini saya tahu lu ke pure senyora. Depois saya tahu fiuk midar, pure fiuk midar. Ini saya tahu ini ya. Ketiga. Turmai tahu fali pure senyora.
saus semua. Terus tahu ikannya. Saya tanya dulu. Dia ke tes petróleo sira, menu boin loro nebe ite preparanya prontuana. Agora tirmai, maluk sira nebe akara koko, bele koko yuma. No se akara klutan bele mai langsung ya minha restaurante ya edda. Dia que agora tirmai, hago colega se koko. Ni sabor galos maluk sira. Dia ka itanya menu boin loronya mak cremata ona yani. Kita lua tres petróleo sira acompañan a fating programa sabor a Timor ya se santirmai. Obrigado e adeus.